into Bosch GCO 220 cut off saw kan review do na Amazon atang kat sa hei hi 2200 watt nia sang ko le zaret velin aron thlenga chuanin tuna hian sing khat vel bonin ka hria discount laia ka cha khania atlom ve deuh hlek lai nia chuan menu vel chu kan thiat vek sani kha bosi kan mang whatever Mizo hian maro chu alem hi om ve a khan hi ama lok ma hi ni ta khatian ro lu chuanin kau thei lo ta an po chu zo khan ron kau sa hok ta blade ron chuma hi tight na ya lose khela chu mi khi koi chau zo khan du to kana po thei mai ta Boss su chapura gai photila mel mang om dan hi chu ai nang deuh tlang puya ka khol dang hau tinen pon an zar danga po yang deuh hi ni deuh veka mara chu kat dik lo te om ve du viau maya ti chinang ri ka hit chang tha zai khop mai boss ne mo china tai na kan sai ta ni zeu khan o apo phei the me a ti hen chuan du china kha kan tai nei ta her to the me a cho kan ka chinang flat iron chap up mai ko he